Mwiriwe neza, tugiye kureba ukuntu twa designing fan blade ya Impera muri SolidWorks. SolidWorks imaze gufunguka tuza file tukakirika new part, okay, double click, then twarangiza tukaza tugahindura dimension, hano dushire muri MGS, okay. So niturangiza duhitemo plane tugiye gushanyirizamo, urugero dufate front plane, tukirikeho, tuze no motu, tuze muri command manager sketch command, dufate urugero center line, tubishanye tugendeye muri origin, right click select, tukirike ku line, tuyigire horizontal, okay. Tugaruke command manager dufate line, tukirike duhereye hano, okay. Tugira hano dushobora kuza tugaholdinga left click, twasubiza inyuma line, yije hano gutya ihita ihinduka cycle, okay. Ihita ihinduka cycle, yes. Kirike escape, control Z to backing, twongere dufate line, tuze dukirike dusubire back, tugaruke hano, yes. Tuze hano tuze smart dimension, okay. Iyi side tuye milimetero 30, okay. Iyi line tuye milimetero 60, okay. None iyi radius tuye milimetero 50, okay. So turabona ko sketch iri under define, so dushaka kuza hano command manager, tukaza hano muri display, tukirike kwa fresh, tuze kuri free define, then calculate. Turabona ko ya sketch yacu yabaye fully define, okay. So twemeze hano, niturangiza tugaruke muri command manager, dufate feature command, dufate remove boss base, so dukirike ku iyi line, remove boss base, okay. Tuze twemeze yes, okay. Turabona ko tubonye sketch imeze gutya. Nyuma noneho tugaruke dufate top plane, tuyikirikeho, tuze no motu, yes. Tuze command manager dufate sketch command, tuze kwiyi rectangle, dukirike kuri kano kazu dufate 3 point rectangle, okay. Top plane, tuze sketch, tukirike iyo naza dufate no motu, okay. Tuze command manager dufate 3 point parallelogram, tuyikirike duhereye hano muri origin, okay. Nawe tuze tuye smart dimension, urugero hano dushireho milimetero 8 enter, iyi longere tuye milimetero 50, tuye milimetero 40 enter, okay. So select, tuze twe existing sketch, twongere tuze command manager dufate feature command, to creating a plane, dufate reference geometry plane, okay. Tuze hano first reference, dukirike kwa kamenyetso dufate top plane, top plane. Niturangiza tuze hano turebere muri isometric, okay. Noneho ya plane tuyishire muri dimension ya milimetero 70, then tuze twemeze, okay. So noneho turaza dufate ya plane dukirikeho, naho tuze dufate sketch,
tukirike ku iyi button, dufate no moto. Okay, twongere dufate ya parallelogram tuyishanye tugendeye hano. Okay, nayo tuza dufate smart dimension, hano dushiraho milimetero, smart dimension, yes, dushiraho milimetero 8 enter. Okay, iyironge tuyihe milimetero 60, tuyihe 50 enter. Okay, tuza dufate iyi angle yo kuva ku iyi point kugera ku iyi line, tuyihe angle ya milimetero 10, angle ya dogere 14 enter. Okay, right click select, then tuza tu exiting sketch, tuza dufate command manager, dufate loft boss bevel, yes, dufate niyi, niturangiza turebere muri isometric, turebe ko feature yacu imeze, niturangiza tuze twemeze. Okay, yes, niturangiza dufate ya sketch ira plane tuyihiding, turebe uko ntuza sketch yacu imeze. Yes, niturangiza tuze dukirike ku iyi side, dufate fillet tuyihereze urugero milimetero 20. Okay, yes, twongere dufate iyi side fillet milimetero 20. Okay, so noneho turabona uko ya feature yacu hariya imeze. So noneho tuze dukore mirror, tugiye gukora circular mirror, tuze command manager, tuze linear pattern, dukirike kuri kano gatriangle, dufate circular mirror, turangiza turebe hano parameter linear about iyi diameter, feature to mirror, tuze dufate hano, dufate ya loft boss bevel, twongere dufate fillet 1, dufate n'iyi fillet 2. Okay, izi number feature to mirror tuzigire 8. Okay, niturangiza twemeze, turabona ko ya za blade tuzibonye kuri impeller. Okay, so dushobora kuza iyi impeller tukayihereza color, tukirike hano color wenda tuyigire imeze gutya. Yes, niturangiza tuyirebere muri isometric. Okay, turabona ko ya impeller with blade twayibonye. Murakoze cyane, ku batarakora subscribe nabakangurira gukora subscribe ku iyi channel kugira tujye dukomeza kubona information zitandukanye zijyanye na SolidWorks, no kubayikoze bagakora comment, like na share muri group zabo kugira ngo tujye dukomeza kubona ubumenyi butandukanye muri SolidWorks. Murakoze, na session ikurikira.